Mir s vama. Obišao sam mjesto okupljanja tokom priprema i na sam dan obilježavanja Dana Bistričana. Na inicijativu gospodina Šela Mamutovića, osnivača Facebook grupe Bistričani i Bistričanke nekad i sad, ponovljeno je okupljanje ustanovljeno prošle godine. U skladu sa svojim uzrastom i sposobnostima, na dan okupljanja sam pošao prilično kasno. Sudeći po broju automobila koje sam susretao, reklo bi se da se većina već razišla. No usput pređo smo preko Novog mosta, pored mjesta gdje se radovi nastavljaju, a i tu je usko grlo na putu. Dakle, da Bog da do sljedećeg okupljanja ovo bude sve riješeno. Svi očekujemo da to okupljanje postane tradicionalno i da će sadržaj, kako godine prolaze, biti sve bogatiji. U kahvama ima još dosta naroda, sudeći po broju parkiranih automobila. Ovaj se parkirao ovako ne zato što nije umio bolje, nego su bili parkirani automobili, pa nije mogao drugačije. I već je gužva od pješaka i automobila. Koja ulica, da? Prelazimo na slalom do mjesta za okretanje i u povratku.
Idem ja dalje, samo da vas evidentiram. Inače, dan je bio vrlo sadržajan. Uz prigodan program podijeljene su neke plakete zaslužnim građanima za afirmisanje Bistrice, održana je košija, trka konja, turnir u malom fudbalu, a i humanista Hačko je otvorio svoj hotel u Kahovima. A preostalo vrijeme je opštenarodno veselje i vašar kakav je bio u nekim sretnim vremenima. Pomisli sad laganija vožnja, kad